Ilsiye Bedirddinova. Bu akşarlıktan Gaptirahim ile hallerin nişik malay? Yıkıdan turdun muydu malay? Jirede turam galatsa benim olayım var bit. Jide turasın. Kıray, sana bir iki sorağım var. Sen her meni kiri kokmayın diyarıyorum. Onda söz gitti sizin aliment tülemi deyip, siz bir resmi revişte kavuşmağa şu akıra aliment alıp bulamısın onda vakitte? No, bala bit onakı kavuşmağın işrakta var. Ana da kazayıp bulamısın. O tülemezke uğulayım elle. Balana tüleme uyanatıyor, balana koruyayım mısın? O bir koruyayım. Dibetkeni yıkılıp. Yok, zaten bir provokasyonlu sırav. Benim bunda yapışarak evrimine çıvarak fikirmeylersin aytken. No, yerden ite turgan bolsa aliment kabirmeden bularaydım bekinde dersin. Hazır sen aliment alavaşaksın mısın? Bulay bulgaç. Ayye, sut распоряжениесі боюнча 25% балага деп ушундай сөз болду. Сөз документ болду. Bitinde onun aytığı boyunca ol balasın dik yarapta felentegen kısmetten koruyayım dip etkeni oldu. Без комментариев. Ilfak'ın ideal kadın тоже мен түгел. Анарга зур тулы гәүдәле, сары чәчле, добротный хатыннар ошый. Ул аны яшермәде дә бер вакытта да. Но мин Ilfak'ның фигурасына, матурлыгына кызыгып кияүгә чыктым дигән барыбер алып инде мигә. Мен бит аның өчен аның белән тора башламадым. Мин аның күңеле шады, миңа ул кеше булара башлады. Ул без просто совпали и были счастливы. Мин аны бүтән молекулаларым белән яраттым. И мин аны бөркет кебек bir sözde әйттермичә төрле вакытлар булды. Минем Ilfagым, ул минем Ilfagым, всё, бетте. Шулай дип барды ул тормыш 13 ел буена. Безнең Казанда 2 квартирабыз булды мәсәлән. Ул икесенә дә безне пропискага кертмәде. Мин менә бу квартираны ипотекага алганнан соң әйтә, менә мин квартира бүләк иттем, фәлән дип. Әйе, 13 ел яшәгәннән соң 18 квадрат метр иске хрущевкадан минем исемгә язды, 18 квадрат метрын малай исеменә язды. Yandan sonra bir anı satıp, maşinanı satıp, 3 bölmeli kvartira ipotekaga aldım. Hem nihayet Kazanga uğruna da üzümü de propiskaga kirdim. No, min anın işinde ana üpkelemin. Ol nengidir kontrakt sorunda söyleyeyim, min anın işinde anarga üpkelemin. Ol biraz kişi, min şulay deyip buysınıp yaşadım, şulay bulurga tiyişlik yaşadım. Ondan sonra kuveydirler aşıklandı.